Sesamo we no de adru so no heye kase ya mede so ngwa no peye wo bedwam so nsam no de obetie bi ene se Omampanyini dada John Dramani Mahama ya wo se gina pre franka tuni di bre wo NDC amanyoko nim kyerem se wo ba niema hodo ya na ban ni aban ye tiso yi wo mo aya to na jeje mu no behwe na wo wie sanso na santemero tumfo wo se tu abebio wo de adehwede ama MPP amanyoko no se won hwe nipa wo de ni gina se franka tuni di amanyoko na ni mo yeye no wo na won fa no emra na taxi drivers bin so de adehwede ato adwumekwa pa on se won hwe ngomosua ho nsam so enim se wo shrada be yanko mo anhwe na prospectus no won show ma schools awodo sanse niema schools na gie no ne bo eyeden we ne nsam wahodo bi nam de so mo se bidwam so kase kai se wo hia me a eya freme anoche wa ba aje wa se wa de ni fi ha nyina na dem live e o DSTV channel 280 Go TV channel 178 afin nsam no ne nchemu ankasa eni Omampanyira da His Excellency John Dramani Mahama onukua na wotwetwam wo no osoma ma mpanimfo bi kofa akrata ma no so obigina na wapre franka tuni di bre wa katamanso amanyoko NDC no emu na mpanimfo bubu sisi ye na se no ada na wo se wo paw ne campaign ho entoma na opanyini pa campaign ho ntoma no eno de nsam mutudwa se abanya besene ko no ne de tiswe no se Ghanafo ho ye bebreto abano mane sa beye mampanyini obehwe na niema ahodo mu fra se o moye adan ayeresabia schools ni ade a wanwie no wahwe ne nyina wawie na som oh my God. Projects. We'll take an inventory of all the abandoned and uncompleted projects in this country, and we will focus on completing them. We shall assemble and operate the leanest but most efficient government under the history of our Fourth Republic. Enwechi wakade to aso se ne bota ye si ne nuso se opese wo ye mampanyini no omanfo nya ne mugidie no wode mana enya no keke obehwe se obeyi adwuma no a omanfo benya aban ho mfaso. Your word should always be your bond. Ghana's next leader should exercise sound judgment and be able to make the right calls, as I said, at the right time. Such a leader must continue and, for emphasis, have the humility and presence of mind to take responsibility. And as I said, in this government, nobody wants to take responsibility for anything that goes wrong. Our next leader should be a leader whose heart is filled with compassion, as I said, for the people who he has the ability to connect with and understand. He should not be a leader who views the public purse as a family japadier or in English, hello, or even the mandate given to him by Ghanaians to govern. He must not view it as a manifestation of his birthright. Amanyo no efrase ento abono amanyoko ahodo ne nyina na obi na famu de ese be yobehwe na wayi obi di amanyoko no animu na eno nti ana santimera wotumfo se tutu abebi odi adehwede ne afutu ama eye MPP amanyoko ne mumpanimfo ne delegate nyina se wonhwe na obi a wodi ne di amanyoko nanim no obetena o my Ghana so se mampanyini a owodo wotema wa komapa obeso moman ne no wonhwe na wonto abarema ne sanse MPP amanyoko ne mu no ene afane afa ahodo bi ehuru obi apese wogina se franka tuni ne no wotumfo atufo se delegate no yi obi a wonyi obi a obetimi asomo my Ghana sompa na akwasante mantemu a nana ewuku de nchembo na aboansebia mo party no wo mu yi nipa be di Ghana so nya mo party no nko anti na mo yi nipa mo hwe ni yesa na mo mo pe no mo yi no no mo yi nipa Ghana fo nyina be so mu se mo amukuo no de mo pe na mo yi na za Ghana fo anye a o ye president o ye no so minim se de o sitie yo na no ntra obi e yo so ne ahobrase na sa wo emfimpim yenu ani edu enan anna kane mrahebedwani edimamanfo wo mampon abato empeswaso edi kan ebaye se obepre se frankatuni ede ema MPP amanyoko no nanso ankosi aga owura Francis Adenmo ekire se wo hwempanfo a epreso mbetu franka ede ama MPP amanyoko na woda sonko se sabotaye nso na si enim se betimi a break 8 no a ye de aye mantra no de a na yehia enim foforo yehia enim foforo a enkekan ye ni ne ho yehia enim foforo a ode enkabo mu sonko ebeba yehia enim foforo so a oni ya ban a ewo ho no enam se abakosem kire ye se
Obi biara after 8 years of the party in government, or ebe fan free abani mu so ntu franka emfa mama nyuku no enya ade a otimi di nkunimdie eba. Eno ena megyina so a me ka kire eye MPP amanyuku ne Ghana fo nyina se sam radio yehia enimfoforo. Yanko my Ghana yemrashe Badwam na opanyina wono eno Adom kese no ano ewo ho no opanyini de nsem atoja mekyerɛ wɔ se che mensa bonsu no wɔkyerɛ sɛ na no ada bato komisa no kwata wɔde bɛda mrashe Badwam se wɔnhwɛ na wɔnyɛ nsatraye ewo ye card ya yɛde to abane mu na nyɛ Ghana card nkwa na bɛma amanfo akonya mo atimi ato aba bato edi anim no dia NDC fo na mo keka nsem tu mfuturo gu amanfo asom wo no dom kase ne ba no de ne kyerɛ mu ansɛm ahodoɔ bi a dom kuma ne keka nya de sɛ no kure mfuturo kɛkɛ ana wotu edigu amanfo eni nti gyina ya wo no wasi ene sɛ de mu nkyerɛkyerɛ mu sitie no ya ma ne bone ɔhene amponsa ne no atwetwe nkomo sɛ that the commission does not only add to but also revises and sanitizes, in other words clean up and make whole both the lists or the register of voters and the process of the completion of the voters register. And that is the intendment of Article 45A of the Constitution. Let me quote Article 45A. They quoted 45E. Article 45A of the Constitution provides the Electoral Commission shall have the following functions: to compile the register of voters and revise it at such periods as may be determined by law. And which we called to us say National Identification Authority, Ejumedia Woody, ya wone abato commission no akabom no, ebebo pa, amwo baby Ghana ni bia se emfa ho ene baby womo ewo. The NDC is saying that Ghana card does not establish citizenship. That's what they're saying. Section 1, as I said, of the NI is crystal clear on this. Let me quote Section 1 of the legislative instruments. It says, the following individuals who are eligible for registration under Section 7 of the Act shall apply in person authority for a national identity card to be known as the Ghana card. And 1A says, a Ghanaian citizen. A Ghanaian citizen. So once you submit yourself, you apply, and you are given the card, it establishes the fact that you are a Ghanaian citizen. Everyone here concern fufuro emwa efutu akwa majumeko ya pass won hwe ngwasu ahonsem to ne aso ye hwe ngwasu ahonsem so wo memo se wo srada prospectus ye enkwada no ne ma hodo bi omokwaji ne schools ahodo mu totodiko school no afidi no de asede ya chance wo na sede aban ye ne so ade hunu ne se free SHS be ma abatan ko mu ha wo mo no sede schools na fat wo ho so ya wo ma abatan ne ma dodo se wo no nto no ahadwen pa na we na futu no efree dan so man eye wo mo twita si wo ho ene wo chese penifo nhwe na won anka central prospectus nento ho no won school bia sabe ye nkoye se school no anka sade ne pe eji abatan ne mebia abatan tibinto. Taxi drivers are one more than someone runabout. Ede adisede ato Ghana Education Service enim GES. Se won hwe na suku awodo a womo ede prospectus ema suku nkwada ene ema ne doso no womo hwe na womo nyehu bibi womo kyire mu se suku awodo bi wo ho a womo de womo emanom ekọ ho a ene ema womo gye omo te se akesha parazo omo shovel ene ne ema bi eka ho no se womo etoma womo emamu abra womo ko suku a tem ne beba na wie a womo besan kọ no na mpanifo yi esan hwe enim se nkwada no ebesan de sa ne ema bi aba womo eto aso se ema ya suku mpanifo eji womo de womo susu pa se sa ne ema yi eyade a womo edi benya womo ho pass womo todiko school ba ye beef ni say omato nema na ko school ewe no within same semester no ya ka say buckets ayira buckets na ye dey am bebre na e bia say 700 students in the core here on a row 700 students in the core here buckets na ye dey am ankwala na ko no ni aba be ka say bucket na ayira kwala na ko say osan hia ne personal bucket enti oba akwama na okwa so san koto biom okoso akesha na odi ama na ekodada no ose osan koto akesha eno ne ye problem no e wo se aban edi akiri
if you say free education buy any penny no makoma edwuso e wo saade ne ho me kama headmasters ne teachers fo ni bi nti omo so omo kwan bi a omo so efa so a omo de benya omo ho afiri saade ade mu Marse bedwane yo gina mo manfo ye wo tema East Isaac Ashai Odamten watimi aboabo ankwada wacho BC nsohwe no wawie na wo konto so suku no de di nkan kra no mako be ya Hassan e na achede ne akade ahodo a adesuafo benya na afi wo de akosku na ma batan ho han wo mo no watimi acha ma omanfo na so adesuafo bi a wo mo wo ne mpotemu yentumi nyam mo bia enime a ba megidi se yetumi aya makakra no awofo na aka no bebo mo modern ye process nyame ye ya Adom na nyama koyie na NDC dia mamopa eba mematema East ejina ne nanso a so bia obewie JHS oko SS na ese etumi ye ne mo esanse tema na industries ne wo na sebe sisia no ejuma no enkoso bebre ebre nti ya be ne kakra na ya twen amamu papa ya papa John Dramani Mahama ode beba na ya fe no so na ya boa bebre na 300 de megidi se enso bia de na nso ebeso Enwechi acting president yo Watema traditional council ni Ajete Agbo enso Edam Rashibidweni ase se watimi etu saa na moyi ochire mu se enya amanyosem ti ena nanan mayemfo bepie mu dwumadi na se na emom ni nyina no opese enkabom ene ngumasua ekọ enimu towo ye wo magiami ake wo sumo political leaders many banya nye manhie jenu go ba ke won fe politics ato many banye many ye musunchole ke hama no mejinu na tun shike ka mimi bote mini makwe many talashi ni school bi na ya ha NPP nyoami NDC nyoami CPP nyoami kaji eke eba kwe ka mini e makenkama NDC bi son ni miu ibate mini yo kenko nkaba ameson shi noko na kambem eke ya mo fe moni yo tema ji moni akehan no agbomoto moneke eji mokoni esani enye manhie European Union no ene asoye risika sem honsem so na afi asoye ye hwe obade jansa na afi abefo tintin afidi honsem so keka wodo ho abom dwumadi no de toso mienu na wo mo apa hontoma we ye secular ye economic competition na ebebo ama ankra ye wo mo afiri nwuma hodo ase adentemu de no wo mu nyina keka wo ho abom na afi dwuma na wo ye do ho mfaso e wo so na won so atimi apie kane bia to won so ma wo mo hu se anya bia dwuma no mu fra se anase wo suaye no wansua anto angu na asasue ye na keka won ho abom do mahu ne se we no ebebo my Ghana da chisanse Ghana no nye bebia ejina na ebejina mre beba ye bekwa abode mu nyansape mu bremu de yedom sukopa no sabe ye bedu hon so no Ghana benya omanfo bia sa dwumadi ankasa no wote ase yase edori na afe ye nneoma no ye hunse ya environment no ye say no wo de hwe de na esi wo abobroshi intina na sa idea by say you use circular economy into uko exhibition yo moye ya nneoma bebre de aye TV de aye computer ni ade no make man can say 60% kura wo say to the year for fra eye yie into that's the idea of circularity. The idea of circular economy no you bet me go on and on and on and on. Na mom say you bet me ayen hihye and the mra attach na amasa nneoma na ye na omo wo industry no mu omo atumi ayusu na Ghana for nso agye atum say we reuse nneoma eno nche say sa nneoma no ye inferior. Echad Razali eye EU ambassador to Ghana na wono so kire emfasode a ewo secular economy mu ye hu behia se ebibimaya hodo nyina ebe hyase edi dwuma. Funding and the European Union is funding many activities which have circular economy benefits in agriculture. The minister reminded agriculture was the key activity destroying natural habitat, and we have practices now developed scientifically which can overcome that. We are supporting entrepreneurs, we are supporting farmers, we are supporting fishers, we are supporting industry, because it's every economic aspect which is impacting the natural resources, and this is where we can together all make a difference.
nsem emu Siakwa apomodimu nsem ana se Deputy Director General de Ghana Health Service Dr. Anthony Adofo Ofosu ene wapaw engoma a wono ankasa to ne boase atwere ho ntoma na engoma no nyina no efa brabo a oboye bia ya wonyine ye bebia wofiri na ahwese wo ye doctor na kurukuma bi no wofiri mu na mantem wofiri mu no kora sempanifo ni hye dan ni ho brabo bre kwan ya wotwa ye ne wode aduru bebia waduru se be ye be hye maburu nkuran se abrabo no hofra se free baby ti se de wo fro staircase no ufrase na emom se wo reta so na yankopon si wani so na de wo se wo ye a daache no ebe ye fefefa mounti se ne na braba ye ne ho ngoma ha na wacho na dum kase ne nadim komo ma me koye was Senate district ko amedanso I said doctor am nko an doctor was our district enti eniema me fa mu no ena me dwen ho se a ese se ibe chema amanfo so ehu adwuma yeso ye wo ho nti anu na hye mi nkran a je se me yes a me tro me se wo na me tro anipa bebre na no ebe kan no na hu se Ghana ha no so enya kra nko an Ghana yo bebre wo ho a apomodin no nipa bre ansa no onenya ehia tuhu ache Enwachi Adom kase ene engineer Professor Ajuman Bedu Akosa ensoso etwetwe nkomo na okire mu se Dr. Anthony Adofo Ofosu enya sunsanso papa wona brabo emu no panyin edi ne dwuma yi ehweye se adehye ma ono wo mu ewo mensene ne mo no obi apomodin ensem kama wenti ena ho hia se Ghana dehye nyina no sa homa we no wo mu bepe bi ekira kwan ewo se Ghana fo duduo nyina enya sa buki kai the work of a village doctor wakotena sene ebra na biara ni ho ne modern mo wachechire hospital adi niema bebre ya basene waye adwuma wono nko population almost 100,000